tubifurije gukomeza kunogerwa na gahunda impanuro TV ndetse na wa eshatu akadomo impanuro akadomorwa. Tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ho muri hirya no hino. Urwo rubuga rwa internet cyangwa se rwa murandasi maze kubabwira mushobora kuronaho amakuru tugiye kubagezaho mu buryo bwanditse mukayisomera mu buryo burambuye. Amakuru rero nje kubagezaho nitwa Rukundo Emmanuel agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kubabwira ko umugabo w'umwirabura yahuye n'uruva gusenya aho umugore w'umuzungu yagize gutya mukurira inzira ku murima kubyo kumuha bitarimo no kuzamwubaha ngo atabyikoza. Turaza kubabwira ko hari umuburo kubakwirakwiza iby'urukozasoni, indirimbo z'ibishegu n'abigisha iby'imikoreshereze y'ibitsina. Ibingibi rero akaba ari ibyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rumaze gutangaza ruburira abagira gutya bakavuga ibijyanye n'urukozasoni, indirimbo z'ibishegu n'abigisha iby'imikoreshereze y'ibitsina bifashishije ikoranabuhanga n'imbuga zitandukanye nkoranyambaga. Inama rero yagombaga guhuza ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari yongeye gusubikwa kubera coronavirus. I Rubavu hafashwe wagurishaga ibiti biri mu ishyamba ry'abandi yiyita umuganga. Mu karere ka Gisagara turababwira ko wakatiwe n'inkiko gacaca gufungwa imyaka 30 akaburirwa irengero yafashwe agerageza kwiba. Animare umukobwa wa Musenyeri Birindabagabo Alexis yarushinze n'umukunzi we Rugambwa Aubin. Turaza kugenda tubereka amafoto yuko ubukwe bwabo bwagenze. Izi ni ingingo z'ingenzi y'amakuru agiye kwibandaho. Ndaje mu kanya nyarambure mu buryo burambuye. Ngewe nitwa Rukundo Emmanuel. Bayikaze. Nkuko nari maze kubibasezeranya, reka dutangire n'amakuru yacu mu buryo burambuye. Duhere kuri iyi nkuru yo muri RIB, tubabwire ko hari umuburo kubakwirakwiza iby'urukozasoni, indirimbo z'ibishegu n'abigisha iby'imikoreshereze y'ibitsina. Rero ku iterambere ry'ikoranabuhanga ryazanye uburyo bushya bw'imibereho bworoshya itumanaho n'uburyo abantu babaho, ariko ryazanye n'ibindi bibi bitondewe, bityo rero ngo ititondewe byagira gutya bigateza abantu ingaruka mbi ndetse bikanabagiraho ingaruka ku babikora cyangwa sosiyete yose muri rusange ikagirwaho ngaruka. Imbuga nkoranyambaga rero zabaye inzira y'ubusabane kuri bamwe, inzira y'imibereho kandi ku bandi iba n'inzira yo kurimbuka ku batitonze. Bityo rero mu minsi ishize urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwataye muri yombi abakobwa 4 bakekwagaho gushyira ahagaragara amashusho bagaragariza imbaga imyanya yabo y'ibanga hakoreshejwe telefone. Ni ingingo rero yazamuye amarangamutima ya benshi, bamwe mu bavuga ko byari bikwiye ndetse ko byeze, abandi bakavuga ko ari ukuvogera uburenganzira bwabo bwo gutanga ibitekerezo no kwigaragaza uko bashaka kuri internet. Byakurikiwe rero kandi no kwisukiranya kw'indirimbo z'abahanzi batandukanye, zimwe zikavugwaho kubamo amagambo y'ibishegu, abandi bakavuga ko ari uburenganzira bw'abahanzi. Byaje byiyongera ku binyamakuru, ahanini imiyoboro ya YouTube ikunze gutangaza ibiganiro bamwe bavuga ko bishishikariza abantu ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina. RIB rero igaragaza ko nta muntu ufatwa ku cyaha cy'urukozasoni bikoreshejwe ikoranabuhanga hatari amategeko akurikijwe. Ingingo y'135 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu gitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda. Ivuga ko umuntu wese ukora igikorwa gikoza isoni mu buryo ubwo ari bwo bwose ku mubiri wundi nyirukubikorerwa rero atabishaka aba akoze icyaha. Umuntu rero uhamijwe n'urukiko gukora icyaha cy'urukozasoni hanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100 ariko atarenze ibihumbi 300. Mu itegeko nimero rero 60 ryo muri 2018 ku itariki 22 z'ukwezi kwa 8
ryerekeye gukumira guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga mu ngingo ya 34 havuga ko umuntu wese iyo atangaje cyangwa akagira gutya agatuma hatangazwa amashusho cyangwa amajwi yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina binyuze ku rusobe rwa mudasobwa cyangwa ubundi buryo bw'ikoranabuhanga n'itumanaho, usaba, utoza cyangwa uhamagarira umwana abinyujije muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa cyangwa umuyoboro wa ariwo wose hagamijwe kumukoresha imibonano mpuzabitsina bakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko reranishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko nanone kitarengeje imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3. Umuvugizi wa RIB rero Dr Murangira Bitseri yabwitangazamakuru ko basobanura urukozasoni nk'ibikorwa byose birimo amafoto, amashusho n'amajwi yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina atangazwa mu buryo ubwo ari bwo bwose mu ruhame. Yavuze ko rero uruhame ari abantu cyangwa se ahantu hateraniye abantu barenze babiri, ibintu rero bitangajwe kuri internet, ku rubuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru cyangwa byohererejwe undi, byose biba biri mu ruhame. Ati urugero nifasha amafoto agaragaza imikoreshereze y'ibitsina nkayakoherereza muri telefone yawe, icyo gihe mba nabishyize mu ruhame. Umushinga mategeko rero cyangwa umushinjacyaha ngo iyo arebye ibi byose abonamo ibyaha. Dr Murangira avuga ko akurikije urwego ibyaha by'urukozasoni biriho mu Rwanda bidakabije, gusa agashimangira ko hakenewe imbaraga n'ubufatanye bugamije guhindura imyumvire kugira ngo bidakomeza kwiyongera. Itegeko rero nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 nkuko ryavuguruwe kugeza ubu mu ngingo yaryo ya 38 ryemera ko ubwisanzure bw'itangazamakuru buriho ubwo kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru bwemewe kandi bwubahirizwa na leta. Icyakora igika cya 2 muri iyo ngingo kivuga ko ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru butagomba kubangamira ituze rusange rya rubanda n'imyifatire mboneza bupfura, ukurengera urubyiruko n'abana n'uburenganzira bw'umwene gihugu bwo kugira icyubahiro n'agaciro, ubwo kutagira wivanga mu mibereho ye bwite n'iy'umuryango we. Abahanzi rero bagize gutya baraburirwa. Dr Murangira Bitseri yaburiye abahanzi bari kwitwaza ko indirimbo zabo zizimije bagakomeza gusohora izikwirakwiza ubutumwa bw'imikoreshereze y'ibitsina. Yagize ati hari indirimbo ureba umuhanzi avuga ngo yaririmbye azimiza, ngo tuvuge ko aririmba imboga, ngo abantu bakumva ibindi, ariko wareba kuririmba imboga n'amashusho yashyizeho ntibihure. Yakomeje agira ati rero abo bantu bose turi kubaganiriza tukababwira tuti wowe muhanzi hanga igihangano cyiza, ureke urwitwazo, ndetse nibavuga bavuge ariko weho wakoze ibyo dushaka. RIB kandi yaburiye n'abatangaza amakuru harimo iby'imikoreshereze y'ibitsina bakanabinyuza kuri radio cyangwa za televiziyo, imirongo ya YouTube n'ibindi. Yavuze ko ubu ikihutirwa RIB iri gukora atari uguhana ahubwo ari ukwigisha abantu bakareba ibibi bakoraga gusa bakabireka, ngo kuko igihe kizagera no guhana bikabaho. Hari rero abakoresha amafoto bigaragaza imiterere y'umubiri wabo ku mbuga nkoranyambaga, abakora ibiganiro n'ibindi bifatwa nk'ibyaha. Rero ahangaha RIB bose yabagiriye inama. Dr Murangira Bitseri umuvugizi wa RIB yavuze ko rero imbogamizi zigaragara ko bagenza ibyaha bikorerwa hakoreshejwe ikoranabuhanga zishingiye mu kugenza ibyaha by'ikoranabuhanga byakorewe mu mahanga, kuko hari naho ibyitwa ibyaha mu Rwanda biba atari ibyaha mu bindi bihugu, cyangwa kubera imiterere y'ikoranabuhanga aho umuntu yicara aha agakora ibyaha bikagira ingaruka mu kindi gihugu. Ngo icyakora rero yakomeje avuga ko bari kugirana ubufatanye n'amahanga ku buryo n'abakorera ibyaha hanze y'u Rwanda bazajya babiryozwa. Reka twerekeze mu yandi makuru tubabwire ko umugabo w'umwirabura yagize gutya ahura n'uruva gusenya, aho umugore w'umuzungu yamukuriye inzira ku murima kubyo bagombaga kumuha bitarimo no kuzamwubaha ngo atabyikoza.
bityo rero Angela Dine umugore ukomoka muri Amerika ubwo yasezeranaga kubana na Michael Irisanmi umwirabura wo muri Nigeria ntiyariye iminwa umugore yamweruriye ko ibyo kumukunda no kumwubaha atabyumva. Yagize gutya rero ubwo basezeranwaga ndetse abivugira imbere y'imbaga yababwiraga rero amagambo basubiramo uwabasezeranyaga yageze kuri Angela Dine amubwiye gusubiramo ko azubaho umugabo undi yumvikanye amusubirishamo atari uko atabyumvise cyangwa adasobanukiwe ahubwo ari uburyo bwo gutangazwa nayo amagambo atemera. Abantu rero bari bicaye mu myanya yabo umugore mwikanzu y'abageni yagendaga aturutse mu ruhande rumwe umugabo Michael Risamni nawe yaturutse mu rundi ruhande barahura kugira ngo basezerane imbere y'Imana. Nyuma yo guhura umugabo yavuze ko Angela Dine abaye umugore we amwereka abaraho bose. Muri icyo gihe umugore yarize ho gatoya. Angela Dine rero yagize gutya agira amarangamutima ubwo Michael Risamni yamubwiraga ibyo amusezeranije ariko we bimugezeho kuri bimwe arifata aba nk'utiteguye kugira ibyo amusezeranya. Amukubwira Angela amagambo asubiramo bageze ko asubiramo umugabo ndetse amubwira ko azamwubaha. Uwabasubirishagamo rero yagize gutyo uyu mudamu asubirishamo amusumeraga ngo asubiremo nkaho atabyumvise arongera abasubirishamo ibitekerezo ndetse undi abitekerezaho cyane ati iki ati nubaha ibiki nubahande ibyo abyibagirwe. Icyo gikorwa rero cyakuruye impagarara muri uko gushyingirwa kuko abatumirwa bose bahise batungurwa n'iyo mvugo rero bategereje kureba igikurikiraho. Umugabo yabaye nk'ukozwe n'isoni. Nyuma y'umwanya bimeze nk'aho gushyingirwa byahagaze Angela yongeye kubisubiramo gukunda no kubaha kuba umugabo wanjye nzabyubaha. Rero abantu bakavuga ko ngo yabikoze bya nyirarureshwa ndetse nuko ishyingirwa rirakomeza. Amakosa rero yose ngo uyu mugore yakoze ngo akaba atayicuza. Naho rero amashusho yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga abantu bacitse ururondogoro bavuga ko Michael nawe abizi ko atarongoye umugore ko ahubwo amukurikiyeho ubutunzi na green card ngo abashe kwigira muri Amerika. Witwa Joy Anna Moke yanditse kuri Facebook ati ni gute yavuga ko akunda umugabo agaburira yambika nacumbikiye. Nguko rero iyi ni Impanuro TV ndetse tunabibutsa ko mushobora gukomeza kubana natwe ku Impanuro.rwa aho mwandika wa#Impanuro.rwa mukareba aya makuru yose tuba turi kubagezaho mu buryo bw'amajwi mwebwe mukayisomera aho tuba twayakuye. Dukomeje no mu yandi makuru reka tubabwire ko inama yagombaga guhuza ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari yongeye gusubikwa kubera coronavirus. Guverinoma ya RDC yatangaje ko inama yagombaga guhuriza abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Uganda, Burundi, Angola na RDC mu mujyi wa Goma ku tariki 20 Nzeri 2020 yamaze gusubikwa hagaragazwa COVID-19 nk'imbogamizi. Isubitswe rero ku nshuro ya kabiri nyuma yuko hagombaga kuba iya mbere ku tariki 13 Nzeri ariko ntiyaza kuboneka kuko abayobozi b'ibihugu bitandukanye batagiye baboneka kubera impamvu zitandukanye. Mu butumwa rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC Tumba Nzeza yagize gutya hatangaza kuri uyu wa kane tariki 17 Nzeri 2020 yavuze ko inama yasubitswe kubera imbogamizi za coronavirus. Yagize ati Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya RDC iboneyeho gushimira abakuru b'ibihugu by'ibivandimwe by'u Rwanda, Uganda, Burundi na Angola ku bw'ubufatanye bwabo mu gukora inyigo ko inama yari iteganijwe ndetse haza kuvamo umwanzuro wavuzwe hejuru. Ni inama rero yateguwe na Perezida wa RDC Felix Antoine Tshisekedi atumira abakuru b'ibihugu byo muri aka karere hagamijwe kwiga ku mubano w'ibihugu, amahoro n'umutekano mu karere, umubano mu bya politiki hagati y'ibihugu ndetse no kuzahura ubukungu bw'akarere nyuma y'ingaruka bwagizweho
n'icyorezo cya coronavirus. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame aheruka kugirana na RBA yasobanuye ko ibihugu bine ari byo Rwanda, Uganda, Burundi na RDC ari byo inama ishingiyeho, cyane ko Angola yo ngo ya gatanu yo yari kuba ari umutumirwa. Inama rero isubitswe nyuma y'uko bamwe mu bakuru b'ibihugu birimo u Rwanda n'u Burundi bari bamaze kugaragaza ko batazaboneka mu gihe yaba ikozwe hatifashishijwe ikoranabuhanga nk'uburyo bugezwe muri iki gihe cyo kwirinda coronavirus. Ndetse Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni we yari yatangaje ko azayitabira nta tariki runaka, rero iyi nama yatangajwe izimurirwaho. Twerekeje mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu, twababwira ko muri aka karere kamaze gufatwa rero wagurishaga ibiti biri mu ishyamba ry'abandi yiyita umuganga. Ku bufatanye n'abaturage kuri uyu wa gatanu nibwo bafashe uyu mugabo wagiraga gutya akiba ibiti mu ishyamba ry'abandi akabigurisha. Polisi rero ikorera muri aka karere ka Rubavu yafashe umugabo w'imyaka 45 amaze kugurisha abantu babiri ibiti biri mu ishyamba ry'umuturage. Ibi rero yabikoraga yiyoberanye mu buryo bukomeye, yigize umuganga aho yambaraga umwambaro w'abaganga uzwi nk'itaburiya, ndetse n'abaje kugura ibyo biti bamusangaga ku kigo nderabuzima cya Gisenyi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba, Chief Inspector of Police CIP Bonaventure Twizere Karekezi, avuga ko ubwo yagurishaga ibiti biri mu ishyamba ry'umuturage wo mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanzenze, akagari ka Nyirabigogwe mu mudugudu wa Mizingo, yabikoraga yiyoberanyije. Umukiriya rero wari waraguze iryo shyamba bwa mbere ngo niwe waje gutanga amakuru amaze kumva ko ryongeye kugurishwa undi muntu. Twabwira ko rero CIP Karekezi yagize ati tariki 3 Nzeri uyu yari yagurishije ishyamba umuturage kuri miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuturage aza kumenya ko yongeye akarigurisha undi mukiriya kuri miliyoni 1 n'ibihumbi 600. Aza rero kuri polisi gutanga amakuru. Tariki 16 rero nibwo mubo yarigurishije batanze amakuru, ndetse aza gufatirwa mu cyuho arimo kugurisha ibyo biti. Ku mukiriya wa kabiri afatwa yambaye itaburiya y'abaganga. CIP Karekezi akomeza avuga ko abantu bari bamaze kumumenyera, ndetse ko nawe yaramaze kugurisha biriya biti nta n'umwe ngo wari wamwishyuye yose, gusa ngo yagendaga baka umusogongero avance, kuko uwa mbere ngo yari yamuhaye amafaranga 100,000 naho wa kabiri yaramaze kumuha amafaranga 120. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba avuga ko iyo yabaga agiye kugurisha ibiti muri iriya shyamba ry'abandi yabanzaga kugirana amasezerano n'umuguzi agakoresha indangamuntu itariye. Bityo rero akaba abaturage basabwa kugira ubushishozi kugira ngo badatekerwa umutwe, kuko ngo abatekamutwe babaye benshi. Twabwira ko rero uyu mugabo aramutswe cyangwa se aramutse ahamwe n'icyaha gihanwa n'ingingo ya 68 muri 2018 nibwo iryo tegeko ryasokotse mu ngingo y'174, ashobora guhabwa igihano kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 cyangwa miliyoni 5. Twerekeze noneho no mu karere ka Gisagara, tubabwire ko wakatiwe n'inkiko gacaca gufungwa imyaka 30 akaburirwa irengero yafashwe agerageza kwiba. Yitwa Abanyangirikiza kukomoka mu murenge wa Save mu karere ka Gisagara, yakatiwe igifungo cy'imyaka 30 n'inkiko gacaca ahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, ariko ntiyafungwa kuko yahise aburirwa irengero. Mu rukerera rero rwo kuri uyu wa gatanu tariki 18 2020 uwo mugabo w'imyaka 50 yafashwe agerageza kwiba mu murenge wa Ruhashya mu karere ka Huye. Yaguwe gitumo arimo kugerageza gutobora inzu ngo yibe, abaturage bamuvugiriza induru, arirukanka arabasiga, ariko aza kugwa mu cyobo cyacukuwe ahantu bakuraga itaka ryo kubumba amatafari. Bityo rero yagize gutya agwirwa n'imwe mu ntwaro yari afite iramukomeretsa, bamusanga muri icyo cyobo
kitari kirekire. Bamusanganye rero icyuma, inkota n'ipiki. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhashya mu karere ka Huye Rugiramande Jean Paul yabwiye itangazamakuru ko Banyangirikiza bakimara kumufata yari yakomeretse bamushyikiriza inzego z'umutekano zijya kumuvuza. Naho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Save mu karere ka Gisagara yitwa Muhire Ntiyamira David yabwiye itangazamakuru ko Banyangirikiza akomoka mu mudugudu wa Gasambu mu kagari ka Gatoki. Yavuze ko yamaze kuvurwa ibikomere yatewe n'icyuma yagwiriye, kuri ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Save. Kugeza ubu rero ntiharamenyekana ko Banyangirikiza yaramaze igihe yihishe. Nta mugore rero agira n'abana kuko ubwo yakatirwaga gufungwa agatangira kwishahisha ubutabera yari ingaragu. Mu yandi makuru reka tubabwira ko Anne-Marie umukobwa wa Musenyeri Birindabagabo Alexis yarushinze n'umukunzi we Rugamba Obe. Uwimbabazi Anne-Marie cyangwa se uwitwa Anne Ntwari umukobwa wa Musenyeri Birindabagabo Alexis wamaze imyaka 23 ayobora diocese ya Gahini mu itorero Anglikani, ariko ubu akaba ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Yambikanye impeta y'urudashira n'umukunzi we Rugamba Obe mu muhango wabereye mu itorero rya Evangelical Restoration Church. Anne na Obe basezeranye imbere y'Imana mu muhango wabaye kuwa gatanu, ndetse rero ubera muri Evangelical Restoration Church Masoro, ari naho aba bombi basengera. Abatumiwe mu bukwe bwabo biyakiriye ku Kimironko mu ishuri rya Excella School. Gusezerana imbere y'amategeko bikaba byari byabereye mu murenge wa Remera mu mujyi wa Kigali. Ikindi twababwira rero ibirori by'ubukwe bw'aba bombi byari bibereye ijisho nk'uko itangazamakuru ryagiye ribibonera amafoto n'amashusho. Musenyeri Birindabagabo Alexis ise wa Anne-Marie yabonye izuba mu mwaka w'igihumbi 1955 avukira mu karere ka Gisagara. Kuri bafite abana 6 n'abandi 5 arera, mu bose hamwe rero bakaba hari 11. Muri 1985 yabanje kuba umudiyakoni mu itorero rya Anglikani, ndetse muri 1986 arabonerwa kuba pasiteri, ari nawo mwaka yashakiyemo umugore. Mu gushyingo rero 1991 ahabwa ubwepiskopi, ahabwa no kuyobora diocese ya Gahini iri mu karere ka Kayonza. Mu kiruhuko cy'izabukuru rero ubu niho ari yagiyemo muri 2019, bisobanuye ko yamaze imyaka 28 ari musenyeri wa mwitorero rya Anglikani. Uyu ni umusozo w'amakuru nari mbafitiye muri aya masaha. Ndabashimiye cyane, Imana ibarinde, muze gwa muronke, ndetse tuze gusubira mu masaha ari imbere ubwo ndaza kuba mbagezaho amakuru mu buryo bugezweho muri icyo gihe. Cyo nitwa Rukundo Emmanuel, Imana ibarinde.